Mizoram Sarkar in October ni khatatanga healthcare scheme THAR akal puitana mimal damdo in nei tu tele Sarkar anin rem theiri lawa wangin harsatna athleng me. Higher and Technical Education Minister Dr. Arlal Thanglianan College Principal Post Trenkhat Ruakin College in Railbol Nakonga harsatna athlena wangin arang thei ang bera no kha anidonti asoi. Zibai ule to na chanchin kim changzokin. Mizoram Sarkar in October ni khatatanga healthcare scheme THAR akal puitana mimal damdo in nei tu tele Sarkar anin rem theiri lawa wangin harsatna athleng mek. Mizoram private damdo in nei tu inzom khom non-government hospital how to ten hena tanga Zonet thudon danin damlo in enkolna Sarkara bil theya hian chithum Sarkar na thok in enkolna medical reimbursement bilte Mizoram healthcare scheme le Sarkar leipuin BPL chungkwa te tana athlona in enkolna turadwan Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJAY te a oma heng scheme sangshanga hian Mizoram Sarkar chuan private damdo ina damlo enkolna senso tur hi abituk saka hi tu na ankal phungpa ngai aya aniam jok veka wangin Mizoram private damdoi in nei tu te chuan anpom theilawani non-government hospital ho tu te chuan Sarkarin damdoya in enkolna rate bituk asiam don hian biakron anni lo thon soya anua private damdoi in te chu an rate thelut turati anni a hi thelut ma se ngai poimo a hlo chuang lo ni in an soi zona changin private damdoi in nei tu te chuan Mizoram Sarkarin rate bituk asiam zom lo te chu MR bil theina atana pom anni na ahli pani po in soi thei an nei lo thu le Sarkarin rate abituk an pom thei miao lo chuan empaneled hospital anni na li sak ani po in soi thei an nei lo tur thuan soi hi Sarkarin kaltlang puya empaneled hospital anni na ahli sak ani chuan aizol bi ka chuan civil hospital Kulikon hospital Falcona State Referral Hospital le Urban Health Resource Center bak MR bil theina damdoi in a omdon lauti na ane he boy na hi kumsak ni panga vela MNF Sarkar masak lai vela tanga in tranto ani ti Zonet thudon na chuan asoya private damdoi in nei tu te chuan tun thleng hian Sarkarin healthcare scheme manga damlo in enkol na a Sarkarin chengwai bel chethum vel alabat saknia an ngai thule hi Sarkar la mero chuan ba nei lo anga anin ngai thon soi thong hetiang harsat na hi an lo nei to awangin rate niam taka damlo enkol chu antan harsat na thlen tu ani theidona alana wangin Sarkar bituk anga rate niam taka damlo enkol chu an ngamri lauti an soi Zonet zona changin private damdo in nei tu te chuan an harsat na hi Sarkar ho tu te hna an thlen to thule an thu an ngai chan mek thon soya an pola hian mimal enkol ni chia lo koushan enkol damdoi in tepo an oma aizol chevela hetiang damdoi in hi somni chuang anomti an soi Mizoram healthcare scheme THAR hi chief minister Puzoram thangan October ni khat khan alo hong to a he scheme noya hian chungko pakhatin cheng noi ni thleng kum khat chungin an bil theidona APL chungko tan cheng sang khata in zialu theiani a BPL chungko tan cheng za choi angai thunga healthcare scheme masa ayin natna bil thei atam zoka OPD a enkol ngai natna then khata po bil thei tura duan ani. Higher and Technical Education Minister Dr. Arlal Thanglianan College Principal Post Trenkhat Ruakin College in Railbol Nakonga harsatna athlena wangin arang thei ang bera no kha anidonti asoi Mizoram College Teachers Association MCTA General Conference voiceomli pakhatna manpuyin Dr. Arlal Thangliana chuan college thate fung NAC accreditation nin college din hun nasatakin atidang lama Mizoram College tamzok B grade nimek te chu A grade ta anin hlan kai thei nan tranlak atulti asoi Dr. Arlal Thangliana hian rusa kaltlanga college mun mati changtlun mek ani thu tele assistant professor somsari lak thar ani thu te asoya part time thok mek te chu contract a hlan kai chho mek anni ati a ziak le chhiar thiam tam chu apoimo rwalin zirna tha apoimo a zirtir tu ten zirlai no pang thiam na tak tak nei thei tur le mishing chortlak ni tura an cher chwa atulti asoi conference honna in khomi Higher and Technical Education Department Director Puar Zarzo Sang po in Ahman Puya and President Dr. PL Ramliana po in Thwasoyani MCTA hi Mizoram Sarkar noya college somni palia zirtir tu te in zom khom polani a members zaruk som pasari a omani
Chief Minister Puzoram Thangan vo in Khan Saitwal District DC Office Complex Muntur le Sarkar Office dangte omna tura rwa mante atlo Puzoram Thanga hian Saitwal KVI ramchu Sarkar munatan remdo nemti atli thlaya Sarkar building omtur le omtote mipuite tan dor aol samjok nan mun khatada tha ati thwasoya KVI munin adol thei chinchu Sarkar pisada vek ani ang ati keifang pioneer mun luipo tlo ngalin SP Office muna le Circuit House tual zol zau thatak nei saknan ruahman ni se atu thu Puzoram Thanga hian asoi Chief Minister hi Saitwal borsap pusilal pek sangan alodong songani leilung pian ken nung cha thingle mau boruak le adangte ti chelo zonga maso nak nget le tlo mishing ten an nei theidan tur zir hauna Mizoram University a buat sayani Zirhauna National Seminar on National Resource Management for Sustainable Development THAR hi Department of Geography Bot Sayani a University Auditorium a Agriculture Minister Pusilarin Sangan ahonga ramhul damdoi lama omzeneya Mizoramin ma alak atulti asoya ramlei lung ti chelo zonga lo nei dan kong dap chhuak turin sarkarin ma alamekani ati kwalza Bamboo Development Board Vice Chairman Dr. K. Pachunga po in Mizoramin maule rwa hausakna ane te hai chhuak turin sarkarin ma ala ani ati a hemi konga zirbing na tamzok nei tum turin Mizoram University how tu te chu asomane seminar hian technical session som pathum a omdona thuziak che sang somruk pali zirho ani ang Niruk chung o tur INPR Department le Mizoram Art Development Society changkop buat sai lemziak chi sang phauchwana Annual Art Exhibition chu in Khan INPR Director Pilal Lian Puyin Aizol Klapa ahong Pilal Lian Puyi chon pathian thil siam ro pui tak te moi taka phauchwak thin tu te chu artist te anni a mipui wan tlangin an ngai twa le swang twa phak lo thil ngai twa in moi takin an phauchwak thin ani ati Mizoram Art Development Society in lemziak lama tuitele talent nei thate zong chwak tora ma an la thin chu fak omati thwasoya kumthar tir lama Kolkata a art exhibition nei turin arwahman na siam mek ani thu asoibok Mizoram Art Development Society noya hian members somriat chuang an oma annual art exhibition hi kumsak ni som pathuma tangkhan INPR department nen tangrualin kumtin November thla a anwat sai thinani tuntuma hian lemziak thiam somthum pariat le milem tuk thiam pakhat kutchwak thil chi somsari pariat phauchwa ani Assam Rifles Commandant Brigadier Vinod S. San Central YMA Office Bearer Te Lenga Somin Mizo Thalai Titana Malakdan Tur Ansoi Ho Assam Rifles Commandant Brigadier Vinod S. Chuan Mizo Thalai Tiamna Chersham Tura Skill Development Ankalpui Thote Sipai Changdu Titana Pre-recruitment an buat sai thote soin ruihlo do konga tran ho puya Central YMA ho tu te hi asomani Central YMA ho tu te po in Mizo Thalai te mason na tur thila chuan an tho pui thei reng thuan soya ruihlo do konga tho puya an som na po lom omanti thu soin tun naya ri dil kaltum ten har satna an to chungchanga Mizo te himna ngai poimo saka vil uluk deu turin AR ho tulu te hi an nge na ni Central YMA hi an president Puvanal Ruatan ahwani Champai District chunga tuipui khotlangin vo in Khan tomato kut an manga tomato kut pual hian khwalzin an khwa paltlang te hna athlonin tomato an thar chwa an sem Khozol Divisional Horticulture Office le Tomato Growers Society tuipui tangkop bultomin khuthi manani a tuipui khwa hian KVK Khozol puina in kumsang ni sompanga atang khan Arkarakshak variety tomato an chingtana kumsak ni som paruk khan tuipui Tomato Growers Association anindina kumsak ni som pasari atang khan Horticulture Department chuan lo nei tu te hi kong sangin an tranpui chunzom le a tomato ching tu te hi chung ko som ruk panga ommekin kumina hian tomato grade A quintal sangkhat zahni le grade B quintal zali somriat anthara tomato an shalatang hian cheng noi somnga pasari an muto ane kumsak ni som pasari atanga tomato an shalna atanga an sumhu chu cheng vaibel chekhat noi somnga pakwa singthum le sangriat atling to a kumina hian tomato ba ka bin an ching telani tomato ku thi Horticulture Development Board Vice Chairman Professor F Lalnun Moyale Health
and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. ZR Thiam Sangabaka, Horticulture Department Director Dr. Elizabeth Saipariten and Manpuya, Professor F. Lalnun Moya Chuan, Mizoram Horticulture Department Board Chuan, Tayle Tlai Tharati Puna, State Dangatanga Laklu Ngai Lova Intaw del Turin, Ma Aladonti Asoy, Hut Hitui Pui VCP, Purin Sang Puyan Akai Shwayani. Tourism Minister Purabat Romoy Roitele MLA Pathum Puram Than Moya Professor F. Lalnun Moya Le Pusila Soivungaten Tui Puirale Tui Changral Khosang Shang Anfanga Antlo Zinga Myanmar Rama Som Kengkai Triao Lui Kama Chin National Army Sene Camp Po Atela Infiam na Bungro Chen Khat Anpe Abul Naya Mizoram Le Myanmar Inkalpo na Som Kengkaya Leido Kaichu Achet to Avangin Asiam Thatnan Minister Le MLA Pathum Tehian Ansum Tho Khom Cheng Sing Khat Le Sang Ni Chu Khotlang Shwai Tu De Nena An Hlanani Tui Changra Le Tui Puiral Khosang Shang Antlo na a Tourism Minister Purobat Romoy Roite Hian Zofate in Sui Khom na Chu Chief Minister in Angai Poimo Ti Asoya Malak na Chikhatatan Khovel Mun Shang Shang Soma Zokut Pui Mizoram Sarkarin Watsai Atumti Asoy Sarkarin Kumtina Tranpuina Pekchin Zirna in Association of Lamsam Grants in Aid Higher Secondary School Mizoram Shrai Toten Education Minister Mu in Din Hun Sang Zoka Langkai Turin Angen Lamsam Grants in Aid Higher Secondary School la Thoktu Tehian Lomumal Lovin Khotlang Tana Zirna Konga Masona Nalo Thokto Chin Anni Thusoyin Sarkar Kumthara Changa Ad hoc GIA Lankai Anni Theina Tura Malak Saktorin Education Minister Pulal Chanda Maralte hi Angena Lamsam Grants in Aid Omto na Munate RMSA Higher Secondary School Dinthwa Lauturin Angen Bok MPC Thalayin Tripura Mek Tui Kuk Te Chu Mizoram Shwaikir Anni Chungchanga in ngai twa hartura andu thuan soi thuchwa ansiama MPC Thalahian anma ni du thungeya Mizoram chwasana Tripura Omto Tui Kuk Te Chu Anboral zo mangeya kathowanga kapanhena ti ril rupua in ngai to harturin ancha ane MPC Thalai Chuan ZPM President in tu party ma kan thopui to lawang ati no loka Sinlung Hills Council in Thana Congress nen in Thurwala Phoibuang constituency ya an independent candidate in Tom Thantlin ani chu anlompui takzeti ansoya MP election na Congress le ZPM 10 official candidate nei lova independent candidate an ring le he tho ho na Sinlung Hills election a thiam taka an chom nung chhozel chu fak oman ti hle ti an soi MZP try to thar thatak tak than chwa tak te chu an lompui thu le MZP in ramle namtana malak na tura machop an nei te hlotling taka len chwa ani theinan waisen taka ke pen turin MPC Thalai te chuan an be seiti an soibok dungtlang khwa in nimin khan wangpui kut an mang Kut man pui tu Tourism Minister Purobat Romoy Roite Chuan Tui Pui Ral Tlang Dunga Pipu Te Sul Nuthlui Tam Tak Chu Khwal Zinte Tlo Man Hla Siam Turin Tui Pui Ral Tlang Dung Kong Te Siam That Atulti Asoya Khwal Zin Tam Zokin Antlo Asum Tam Zok Laklu Ani Theina Turin Mithiam Te Tir Atum Thuasoi Tourism Minister Hian Wang Chekhobula Kotchwa Ropui Le Khobunga Mizo Lakung Pui Mualte Atlo Ani Champai Special Judge Puar Van Lal Enan Ganja Keji Somga Pakhat Chuang Nei Tu Ral Khuma Changte Kumsomli Panga Chu Sheom Taka Kumsom Pani Jail Tang Tur Le Cheng Noi Khat Choi Turin Ashem Kumsang Hi Som Pariat Kumtir Khan Champai Police Le Assam Rifles Tangkop Te Chuan Zote Leibula Mexique Pakhata Changin Ganja Le Anei Tu Ral Khuma Changte Hi Anmana Thuche Tu Te Thusoi Che Sang Sang Angai Twa Nuwa Court Hian Ashem Na Tur Hi Apuangani Leithum branch YMA in Ankomi dam lowanga na thok theilo pusang thanchu ma chuwa in khan abu anwak saka bu wak saklan hian athi pusang thanchu ma hi kumsom sari pani mi ani Leithum YMA branch te hian karkalta khan dam lona awanga bu wa theilo pukela zara te bu po natlangin an lowak sakto bokani
Serlui bial intervillage MLA kap cheng noi khat in chu na tur bial to MLA pularin sang ralte in nizan khan vaireng te a hong pularin sang ralte chuan intervillage MLA kap buat sai than chu abial chunga in family ten mason na an neya din huntra an thlen theina turte rui hlolama tlan mek ten an nun an siam thata malaman pan theina turte a buat sai ani ati a Serlui bial atangin MPL mai ba ka India team thlenga khel thei cherchwana ani abe sei thu asoibok Mizoram State Games neitura an malak dan turlongklai East constituency in Bial to MLA PH Biakzava Hovin vo in Khan an soiho longklai press club a thutkhom na a hian longklai East constituency atangin in fiami atam thei angber in tirni se anti a kongsang sanga malazui tu tur committee an indinani vo in Khanai zola kolum library celsius degree somni pakwa point pathum ani a avo library degree som pali point pakwa ani naktuk zirtop nia chuan kolum library celsius degree somni pariat vel avo library degree som panga vel ani rinane jingdar nga le minute somni pakwa a nia chwakanga tlaidar li le minute somthum pasaria atlale ang Mizoram Sarkar in October ni khadatanga healthcare scheme THAR akal puitana mimal damdo in nei tu tele Sarkar anin rem theiri lawa wangin harsatna athleng mek Higher and Technical Education Minister Dr. Arlal Thanglianan College Principal Post Trenkhat Ruakin College in Railbol na konga harsatna athlena wangin arang thei angbera no kha ani don ti asoi Katizong kachantin THAR kan puan thei chu ani